sino mo mate. Mulawa ini tawa ini no fau. Panau mai. E o me langi. O hau langi o tau tama. O osi. E lau whaina tā. Ere. Te whakalahi e kamata ke tau ngawe ke hoatani, ke tau ni ara whiku mo hui maki tu e hiu. Tau ki tu whiku ke tau hiu. Ko te tua e ki hallelujah, hallelujah. Ina ka tangata e hallelujah, pāmaka sua pe hallelujah. Oh,
tua mafi ko e hau e ngā hau. Hau e kutai niwa. Tau ka kapa whau o whaunga. Kai lawa hamea e univesi. Nā moe mate. Nā moe mawhai whakalao. E tau whia ai a whiona. Wangangi o ki ha e tō tangata me tō tangata. O ki whamoni me opo e la gene tō. Pakai au me si o whau au fuato. O whau wau mai. Anu anu meri e ai o si e koloa. E o whai apio. Ao whamanatu, ao tupu ai lotu. Mau fe whamoni whataha, ko toi tu ai a whiona. Toi tu moni. Whawhetai, e whamoni ko whai e a whiona. O wikai moha mea ke ta ofi koe. E uke tō whai haa ki e i tāniki e whanonga ngā. O ke laka i o mate o whai koe. Tawa i o mau whai no hino. Ko mo ui ke mui mui ange tofu koe klais. Ke whou e ngai mama, ke te whou ke mau whou e mama. E wha mea ke iku ai, ke more mambo i, kai mau e pureanga, kai ngata. Ia tu ke more i me whou ngaia, mai tofa e afio. Whou e tāngo fua. Whai e whina ngaro e o tua. A e rifo ke kia. E kete i mau tolu me mau ngahi. Tā kuati, e api kumonga hea moni, e mau inasia. Kau mari e ke whanau whampopuna hoi. E lei mea kai nang tau e tui, e maa mai plai vai. Ako whare matapule. E lei mea o se kua tā na mai o kaua ngāwe. Kau tangata i ki ka mai kau whirei. O take a taha na mai a tanga i ki. Boi mau whanau. Pai nau tonu ngai kau ngā mea me whāmi reo sesi kore. Au whiawhia ke whamori whata. Hopa e raptaha koe ni ke whamanatu me te mau tonu. Koe hae mea ke riri iu. Koe whea mea ke riri kawa. Ngā ngātu e pe kia me toi tu. E re whakaino ino ki mau tonu. Whiri e mea ukaunga. Haki poke ke mea o riri iu. Te hāku nofo ki he mea koe o niu kawa e moui. Mau whamatara e whiona a ke lau maari e whonu. Koe ngāhi moui ko si sāuni aku. Ai tā koea. Ai liringi e fua kros. Pe ahonia. O mau whamatara e koe kakai. Ko si whai hono mete e he ngāhi kawha mate. Whanoanga ko mau whea a koe. Amo tāpua ki kamata, e sāpate e toitu, e whae tau whou koe, ono whamata mai, a hā whou ke mau whou ai. E kakai ngos whae no huhu, e kakai ngos whae hano whamore mo. Tā maf, amore more mau ngahi tōna o mau. Mau taura kai peo wha e tokoni mai ho whoro. Ni ako ne kina ki mau tolu, ni tāpua ki mau moui. Mau mui ho whaunga. Ka mea ia ke liu kāwai mau moui, ke liu kāwai o mau whamata ia. Ka kai ko liu kāwai mau moui. Ai ka kai tohi, o nau i moa tohi o moui. Tāpua ki mau sesi, e ngā lotu. Pea mo ngā hi soni. Ka mai ngai fua whatongia, ka mea ki ko mua hea moni. Tā pua ki mai ki mau tōru kato. Whanau whamopuna wei, whamatapu, o se kua tā, ka mai kau ngā ue o kato. Opo, whai whare, tangata mo whiwhi. O taki ap tanga, ka mai ap tangai. Sā koe kina ki mau tōru hea honi. Ka mono whoro. A mālo sa kāmengi ki mau whamanatu ka te mau tōru e whailau na whai. Ki mau mau ia i roto tui me whastai. Kai ai a ho mau tāpua ki he whanonga ngā. Tō mau mau. Au kau me
atu, whai o whina ngaro. O e ahiwa mo e rotu. E tau kau ai, i whakeresi mo tāpua. Mauro nuia, wa whawalo Jesus Christ. Ka mo mau whamoi. Amen. Ko Sāme whawhitai kōkou ini, aia te ao hong fūma walu e ngā Sāme. Sāme tā te ao taha walu, ves ua ki moi ua. He hiki mea i ki tā whā, ki ves ua whā. Ki tā whaipe i he whaonganga mahi ni, Sāme te ao taha walu, ves ua ki moi ua, tā whā ki ua whā. Au te he honiki. Whawhitai ke Sihova, he o Nereia, he o tolonga o tainata e ni alofa. Ko hoku iwi a ia, mo e piwa, te kone hoko ko hoku whakamaui anga. Ko e nima tō matau o Sihova o maunga. Ko e nima tō matau o Sihova o whaikaukau. Ko hoku ngauhi e ia, koe mea ke, kana e kai tine tukuange ki he mate. Ko ene a matani kolo e ki, koe maa ki onu te nau huki ai. Koe makane whakatalei e kau tukunga,
o hoko o puliki tau ua.
Penelele ajo alkea Simon e Pita, peki hako e taha aina e opa e sisu, pene peheke a teki nao. Kuna ave e kie me kunoloto, pe o kikai te mau ilo pe kuna o tuku ia ki pe. Pe alwa tua ki tua a Pita me ako e taha, ona kamata o ki kunoloto. Pe kamata lele a o me ako ia ko kataha, pe vave a lele a ako ko ia taha ia Pita, one tau mua hako fi kunoloto. Pene puno one wakai tau tuku e ngaki ki penu, tena ikai tene huki ai e ia. Kakamui atu pea Simon e Pita, pe whaipai pene a one huki kunoloto, one mo wakai a ngaki ki penu o tuku nama kolokolo. Aia na ea ki wana komponga, ko ikai tuku pakataha mo ngaki ki penu, ka kehe o tuku e koto e taha. Pe toki huki ai mo yaku ko ia e taha, aia na to mua au ki kunoloto, pene sio ki ai o tui. Hena ai moeni, pe te eki ke mahina ki a te kina tolu e kolokola o te he, ko paupe ke to e tuu moi, ke paupe ke ne to e tuu me te kia. Pea te whoki ai o ngā whaki api, ka katu pea mele i e tua whanagoloto o tani. Pea i he ene tangi i rāna nane kuno ke sio ke whanagoloto. Pea ne wakai ke aonga ngelo o kofi ne hina o kuna nofo ai, ke taha me uru, me taha me wae, e kotu na e tokai ai sino sisu. Pea lea e maho pe ake te ia o pehe. E te whine, pe hao ke tani ai, pe ne pehe ke te kinaua. Punau awisio ke ki, pe o kai to ilo pe punau tuku ia i pehe. Pea i he ene lea pehe, nane tapoki ki hui, ane wakai ke a sisu o tuu mai, kana i kai tene ilo ko sisu ia. Kana i mea mai sisu ki a te ia, e whine, ko hao ke tangi ai, ko hao ke kumiki ai. Pe mahalo e ia ka kaumi hoe, ia o ne pehe ki ai. Eki, ka pāko ke ave ia, tala mai e kotu ko ke tuku ia ki ai, e te o ave ia e au. Fola a sisu ki ai, bele, pe ta whoki ange e whine, o ne pehe ki a te ia, ke lea whakahe pelu, lapanai. A ia ka tau me pehe si tangata eki. Pe fola a sisu ki a te ia, ona ala ki a te au, e ko te eki ke o alohake ki a tamai, ka ke ala ki sio ngahi toko ua, o lea ki ai o pehe. Ko e alohake eni ki e tamai, o kohomo tamai, pe kihoko o tua, o kohomo o tua. Pe ala mele me makitala, ane tala ke kauako o pehe. Ko mamata ki a eki, mane whakaha, mane fola pehe, o pehe ki a te au. Amen. From John chapter 20. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of his tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying.
As she wept, she bent over to look into the tomb and saw 2 angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. On the evening of that Malolei whanau. Malolei kaisi. It's a privilege. Hello. It's our privilege to be standing here before you and be able to do the Talanoa Mai Whanau for this special Sunday. The topic that I'll be talking about relates to our kawenga for our apitanga. Does anyone here raise your hand, please, if you were listening to Maloni, what the kawenga for apitanga is? Anyone? Hello? The kawenga for apitanga. Does anyone know? Okay. The kawenga for apitanga is koe liu kawa oi pe kia moi toi tu'u. Can anyone repeat after me? Koe liu kawa oi pe kia moi toi tu'u. Okay, so the part I'm going to be talking about, and the part that we celebrate today, is toi tu'u, the resurrection. Can everyone say the resurrection? The resurrection. Okay, so the resurrection means Jesus rose again from the dead. Jesus rose again from the what? Dead. He was once dead, and now he's alive. He came alive. In the video here in John 20, Jesus says to all his disciples, Thomas, Mary, all that, "Blessed are those who have not seen me, but still believes in me. Blessed are those who have not seen me, but still believes in me." When Jesus rose again from the dead, it's so important to us because 3 things happen to us when we believe Jesus and the resurrection. 3 things. He saves us, he changes us, and he gives us hope. Okay, we'll read that together. He saves me, he changes me, and he gives me hope. We'll say that again. He saves me, changes me, and gives me hope. Listen carefully, because I think it's something to remember for the rest of your life. That Jesus and his resurrection saves us, changes us, and gives us hope. So the first one is, he saves me. Jesus saves you. How does Jesus save you? Saves you? Does anyone know? Okay. He takes the punishment for you. What happens to you when you are talangata to your parents? What happens? You can hide. Yeah, that's what happens. You get punishment. When you do bad things, you get punished for it. For example, but Jesus takes that punishment away from us. For example, when I was little, me and my brother Mone, we used to tawari on the Holy See when we were little. We'd draw on the walls. And Mom would get so mad. She'd get so mad. She would want to punish us. But this time, I drew a big drawing on the wall. And Mom sat us by the wall, me and Mone, and she said, "Who drew this? We're going to get it." And although it was me, guess who took the blame?
Guess who took the punishment for me? My brother. And just like my brother, Jesus takes our place, even though he didn't deserve it. And he saves us from getting the punishment we deserve. Amen? Amen. The next one is changes me. Jesus can change you. Jesus can change you. When we believe in Jesus and that he rose again from the dead, we begin to change. If you get to know Jesus, then you will want to be like him. Who here knows Michael Jackson? Do you know Michael Jackson? Yeah. So you know a follower of Michael Jackson, when they sing like him and they dance like him, you know he's a big fan of Michael Jackson when they do their moves of Michael Jackson. Just like us when we follow Jesus. We do our dance, or we be kind to others. Jesus was a man who healed, he was a man that was kind, he was a man that was gentle, and a man that was gracious. We know and we follow Jesus. People, the world knows that we follow Jesus, that we are kind like him, gentle like him, and gracious like him. Someone who was very different. Jesus was very different. When you follow Jesus, you begin to act like him. You want to be kind like him. So we're going to do an activity. Turn to the person next to you. Find someone next to you. Shake their hand. Shake their hand. Yeah, shake their hand. So tell them one thing you like about them. Yeah. Tell them. Hello? Okay, that's all. See, it's not that hard to be like Jesus, to say something kind, to be gentle, to be gracious. Okay, the next one is Jesus. Jesus will always give you hope. If Jesus can rise from the dead, he can raise you from any bad situation. When you are sad, when you are lost, when you are mad, when you feel alone. We can see anything is possible if we believe in him. When we look to his resurrection, we are given hope that we too can overcome our battles and rise again. Amen? Amen. Yes, the next slide. So everyone, let's repeat this. Jesus saves me, Jesus changes me, Jesus gives me hope through the resurrection. Amen. I'd like to end my talk. That's the end of my talk, but I want everyone to close their eyes and please repeat after me. Close your eyes. Lord Jesus, thank you for being good. Thank you for rising again from the dead. So that I may believe. Help me to be like you. Help me to love like you. Amen. Happy start for this.
iglesia e te tu na sa ki fon e o ta me no ma ta pa na se o vai ma o ta mai ko to mia pa kon ka mo te a ta de o se na he ko ne ta ta ni ko e hiwa tu no ko a tu te mo na na ko hiwa mo te o ta pa to mia ka as ke mai na ko e ense ke o pa ka te a pa ite ka mai dia se si pa ka te ko ka mai hiwa ka mai te ta pa nau ko ko rea pa ta mo hiwa wa ki time ata ko ave we ke vani tau whanonga ia lahe rasia ko ko i ve te tuku te pata mai aho tu te hoka hitu tipo iwa peta te ko i ke tau laka ta mai pia i community a whaite ka prenu luka pai o kai ko sima ko ta waini ka malanga pa ni pale to prenu luka ko rea ke whato rasta mai rasta ho o i koe ahi mai ko mai rasta ho ia ko te ko tu tau i po ngā oe ia tau sesi o ko rea ko i koe ahi mai rasta ho ko i po ngā oe mai ko ngua ka ma ai ngā oe ka me poki ki o tau whai ngā rotu o ko rea ka tau pai o maari me mua me me mai au nga pai tau tari ai mai ai ko ngā oe ko ko tai ai mai o wakai a nonga ngai kara sao pe au mia ngai whakau kau ki tau kono moia i ngai kara sao a tau me ue ho kau ki tu ko ni wei tai whakau ni tai pe tau o tu tai wharere e ko ngā oe e lau polo karama a tau mau ina o mea mai kakau a vai a gani o ku kainga mai e mo mea mai ka prai te ko wiko e te kei ka ku whato kanga tau mua i pe was iai o notice i hala o me whakau kau ke kau mai i tau whioi whata o kore tō mua mai o wiko e rahi a i muhara ku tau o wiko e whataria koe pai o tau tōru koe ka atuan misi mai o kore mo tō ko kau e hiwa mo tō ko kau nake ke kau he laka mo tau tōru wihi o mori 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 mai tō mua mai te rena ki haustaka i hala. Koe e whia pi kore ai take punga tāko pakata koe tau iu. Ako nā ki ka tau hiwa te teo ki sāpate ka aus e mahina ni. Kaka whailot ki ai ko te tamuna, ko maranga, pia iake kau se kota, koe se kwata, ka mi flepus, koe hine eite. Ko mea mai o pakata ai tau maranga. Nere te motuani o whakata a maranga ko ia i Tominioni. Ka kore te mua ka mi he kau pēr tanga. O hi o ku ki lahi pe e programa e whakata e a koe. E whaki o whaka mo kong maha koe me tō atu e tau whamuani e toi tuku. Ka whainga maari e pe mea kotoa ko kore pe hokai mite. Pe mea mai ke whakata tau programa. Ia hatoi ati melenga e tok whakata ki o te motoanga e toko ni. O te teo pe i toi tua me te koi e tau hea ki tau whakataua. Whakatoa ko kola e te timu tō, e whia ki tai tai melenga e kona o. Wafu mai ki se si, ka wanga ka a hoi. I ki tai tai timu tō e rau mai e te tuku ke tau roto e ki maki mo hanga ka koi. Me mo ke ma onu ma ma to hon ari ko ko na ta ko to ia ni ko a viai a pa ka to to ke ma na ma ia i o i te tu pa ka ana ta ko to ni ko to mo mo da ma mo ni ia ka si su ko ko mo ko mo i ni
O sisu ko le ke o ai ai ko.
koe ui e mate tonu e te kita. Hage o ku foki ai mo ui e taimi tok o ai ho to whaanga. Hage ha fo i whaiwa o ku slow motion. O ku mamari e mea koto. Fifiri. Tamata ke you feel numbed in your body. When disaster hit your loved one. Ai taini koe ke aloki, po mau mai e tala pe ke siotoni, po whamawa e koe mo e o whāna. Te koe tamai, te koe whae, te koe sepaniti, te koe waifi, te koe whānau. Te koe taha tēnā hoko koe o whāna. O ku whiwhiri, o whikāma ki aloto. Te o ngoi o ku tofi kuru he ma te o to mafu. O kui he tangata whau drama i loa Britannia, William Shakespeare, the whamatala that breathe, that does not speak. O kai ki rea e mamahi, o whakarolongo, a kune kei na hika. Pakai ki e ngahi inisi koe, ai whine mui, tūru tui, tangi te ke hosia aho mani, tō taha e ngai whakamau e paro me si, ko tō, ko mati. Ko tūru tui koe, it's only left with memories, stone of memories. Ka koe whakalau lo tō, pehea ne mai, nā ke moui koe aho i ne tonu. Whamako e ka kō nāti te. Hane a tangata o tangutu o una loto kono o whewhine te koe wife. Whāmau nei, I wish you still here. Whāmau nei lawa ke whama whakafoke tai mi, kau paro mesi aku te whai a mea na ke tokanga ki ai mea na ke ofai, ai mea na ka tānoa ke te whaka ko mai tu ai mate. For myself, I can see myself in that little kid. Kau koe roto ke upai tānoa koe ni, too personal. O sia ke ki tānoa koe, it was me. 50 years ago, when my mom died, when I was 5 years old. Hange o kune whakamanatu mai, te au sio te tau pehe. Nai mei whewhe ke mo ui ke sio, e futangata pe wakai ke no whakapoko puna. Koe tānoa e ahoi. Koe nere e o tanga a whewhinei whai toka. Koe te āpoki pomu. Koe tāmai koe hae uhinga e au a nere whai toka. Ika. Tāmai na ne āpeo au ki whai toka. Kehe me tānoa ai Rosemary, na na uro na ropa moe pewhine, koe loro moe na atumana. Ko mere he tānoa sione, na ne tu o uhu ki whanua roto. Koe keri roi pe koe ni aluha. Koe mea pe u tau ino me tu whaholo. Ko mere eni. E hana si suo ka pusi. Ai whahi ke tō whitu. E mo mao me na alu ki alu whakamaro. Mao me na alu ki hane tō taha koe. Koe takai koe. E alo tamutu tu whanua roto. Whakamaro ka sisu. I kai te mea usia e. Tōma koe ni. I am here today because of you. You cast those demons from me. You set my life free. Mahalo ne pehea me. Ako hui ko puri e maka e whamatara. Ko toko e maka te ta whoto lere. Tare kau ako. Ka koe lere au ako. Kai whakatoa toko e ta. Ka le tuai e ta. Ne whakamatara. Kai pehe, aku ate a kome taha, hūki lo, kopita. O ni wakai, ki e rine ni me ngahi kupenu, o tupu fat le rei. O a kome, nai kua, ai nai ua ki au, a sione. Kia mou ta fua pita he wakai te kui whenai,
Ua pule sino tau e ki. A ka ua tua sione tu o sino. E whamatara ko stele sione. Te ane wakai ki ai. Te ane tui. Te resu mama. Te ane rea konga taha aena mua mua. Te ane hu o e kiroto. O ne wakai. Te ane tui. Tui ki ha. Mea tō. Nā ne tui io koe mōni o pūri sino sisu, koe mōni. Kono wā io ko toi tuu sisu. Ja kono tolu io. Nā ne tui o mo oni pe mea nai mamatai ia sisu rotonga. E ne kei mo ui rotonga e nau kei wharonga e ngahi maranga alof saia sisu. E ne ngahi whamoi maki. Oku mo oni pe nā nau kai koha toki sio e ia pita mo sione. Iha toi tu. Mo manatu ke tā noa. Tā nau sio e no whamou i si sua la salos me te kia. Koe toi tu ia. Koe whamou ni a sione au ni io. O kau sio io mo o kai te nei heni. He nā ku sio he mea pe hei timua. Nā le whamou ui e mate. Ia ko sisu koe ni. Oku mo onu. Ene mo ui. Koe misai ai. Koe awa tua. Ora te whao si tānoa ko spene si o ne. Ora e mea ngāhi mea tānoa kau te misai a. Kā ko tohi te e ni. Koe hui e mo tui ko sisu koe misai ai a. E ho mo tui te mo ui i hono kua wha. Ko sisu e ni ko ne whakao ngai. Ma whai o mate. Koe sisu ta tau pēni. Na nau sio tonu ai he masiva. Sisu pēni na nau sio e mamahi. Sisu pēni na nau sio ai no ahi ia. Koe sisu pēni na manukia ia. Tau kai. Pehe sione io ko whamoni. O kou tui ko sisu pēni. Koe aho peia e otua. Koe a peia. Ai tangata na whemiri mo mate. Na le feo he me masiva. Na whakanga ia, na whakamau ia. Pea tautea ia, pea angi no mos ke ne fua. Pea alia kutuki ko sisu pe ia. Pe tangata pe ia. E whe akore. Whe ki tau tōru. E whamatawa whe. E tau whamoni e sisu koe ni. Wai e whamatawa sione ia. Ko whai toka. O ku ngatai. Ai whanonga sisu. O tui e sione e he mea. Ka kato e tui apostolo. He mea nai mamatai he koi. E tā noa koe ni. O ku ne hanga o whamatala mai. Ka pau o ku ke iai. Hama mahi. O ke whe kuki mo i ho mo ui. Te koe haha whaina tāu ke mo uhai. Te koe kei nofo tengi hia e more ho ofa anga. O hake kwau. O kua koe hi tau he tānoa koe ni. The Bible does not promise that we will spare suffering. Our Lord suffered. He had his Good Friday. And we have ours. But the promise of today, the promise and God in all his power is all present with us in our painful moments. He tau tangi o tangi mo ia. Na tātu he o whewhine, o tō whawhine ka sisu, o matunga ane ko te kira. Pea tāna a kai ko spere sione, pea tutulu e ki. O ku kawa te hia e ki mo koe, pea mo afo. He tau mamahi o tau tangi mo ia. Pea tāna a kai e punate, o ku ne kauhe te apsia, o ku hauhe te wai o puke hake, o ku ne hiki hake. Tau whamori matamo sene ko sisu pēni. O kau tui ki ai ko sisu pēni. Ko ne tofa hafo ou ke whamanatu me te tau tonu. Ke tuku e kutangi, he kai te walato tai, ko whanuma roto. It's left with memories, with stones of memories. Ko manatu meri e pe. Ko manatu meri e pe ko alo tengi hia. O
ki tāniti a hala whanonga, o ku tofa kia e karaisi e whanonga, o ku te whamanatu hea honi. O e whau mai pe ke whai o mai, te aku aru ki tāniti ki te tala mai, o anata whaka whanua roto he tala nuani, o e papa whakahino hino pe. O e papa whakahino hino pe. O ku tuhu, i e whanua whau, o ku tānoa ki ai e tohu whaha, i e Jerusalema, o ku huu kia e whanonga, a ki ngau toi o ku tui, o sione ai nei. Sione e ki ngai sio ki roto tata. O paromesi ai aho koe ni. Paromesi o toi tu u kaina, siasio mo hai moni. O ikai o mo ui e ke tau whirmaari. O kai wa mo ui e ke tau maunonga e tau he lotu. Koe kau ki rotu koe ni. Te tau whiao mono ngahi whaingata. Te tau whiao mono ngahi mamahi. Ka ko kraisi koe ne o pehesi one. Na e tui ki ai. Koe kraisi beia kune te tāgini ma whatāne kita. He te mamahi. He te roto tānia. He te o ngoi masiva. He te o ngoi riekina. Ko kraisi beia. O kone toi tuku me pekia. I hoko atu. Ai le tākaua mo mo ui e karistia nei. Na mo ne puna ke. Tākaua mo kua. Tākaua mo sisu whai e whiko whaki. Moro moro mui wae. O mo e kilanu. O whewhe koe. O whewhe koe. Age ho mamahi ke whanonga mo kalaisi. Ka tau whanonga whatahabori. Na ke mo no foa. O puke tuhu koe o mama hiwe ngai manatu nei e. A kawi makaisi. O ni whaama na te pā o intaniti. O whai kia e whanonga. Ka manua. Te motoru. O take aptanga ka mai kau aptanga. Ka manua. Tamai ku whai aptanga ka mai sesi. Whanonga o whai tau. Me whai tau koe ne pekia me koe tuhu. Popais. Tau tō pātā moia. Kata wau si ai tō. Ua whatamai ngā. Lau mai mai. Okay. Vai, ina ngea mawhai, imi, nima na whai, kero mea tahi. O kua i roi o, a kui, mei fua e kuria, ngā kau, o ui ke alo o mau e mo, e whakawhetai na aku alo o mau, e whewhe a koe ala. o i kai ke ono, kai hā mai e langi o hoku tofia, kai whewhe a koe ala.
ataki o ia vai tau whanau tau whanau e tūpa pehe a whaki ki nau tō vai manotu iri peia pe a tūpa e tau pau wai wai osu tau pau wai wai tūpe e kuatahe pe makakia taha pai mā koi wai rea mai ke tō e mā unu ki he wai te lau ia mea lau mea ngā whai lau o bata kore ke una ke hua mai lau mahi ki ni sākara me ki lau me whanau ke tā puaki sākara me ki te o moi Sino mo tata Fiona mo famana ku he wiki ko e. A fi lau na fai ta pe tune na to. Da ma mo I fo o. Da ma mo ha ni nga fai na ta. Queria eso no va na mo I que te que hi na ko que le si. Tu pu fa ta. A fi o fa I fi ko e. Fa na a Fiona. Se su Christ ko al pa fa mo. Ba lo fa na
Ya, tahu fuwa kita fayat kana, fuwa zaman kita. Bapak benar, bapak saya. Ei,
Toki ko me si bokesi. Fuaki mai me te mautolu hamanaki moui. Toni ki mautolu he ngā au e mau whahoko mai a fiona i mamani. Te mautai maari e foki ki taimi. E pelukia e tui ko toa pe, mo tagalo toa e rero ko toa pe. Koe a fiona pe ai eiki. Amen. Mea ki tau whai ai. Hallelujah. Oh,
mai, we alo, lau mari marion, o nofo mawai pe, te kōkauru, e meni. E aí, Ratar, você viu?